Esselamu alaikum, dobar dan ljudi. Esselamu alaikum i dobar dan i od mene ljudi. Vidite ljudi vamo van šta se dešava. Da vidimo šta se dešava van. Ajde vidite. Sad je sitan, padao je baš krupan. Pokazat ću vam to još. Baš je krupan padao, sad je sitan, sad je skroz usitnio. Pravo zimski dan. I mi smo danas kući, ali subota je. Suad je malo trenirao, ja sam malo nešto po kući čistila. I onda kontamo šta ćemo danas, hoćemo li spavati ili ćemo ići malo do prodavnica i tako toga. Evo, odlučili smo da odemo malo, otićemo malo do... Pa vidjet ćemo gdje ćemo, nismo još sigurni gdje ćemo, ali vidjet ćemo. Pokazat ćemo vam. Ali eto, ponijet ćemo kameru pa ćemo snimiti da vidimo, tako da mi odesmo, pa vidjet ćemo, jel? Evo, Suad kaže Žena me danas vodi u grad jer imaš sve besplatno. Ja sad htjela hvala ljubavi. Ja sad htjela reći suprotno samo. Ajde, nije bitno ko će platiti, bitno je da Suad plati. Ništa narode. Vidimo se, ne znam. Idemo sada. Ne znam, ćemo kapu. Evo, snješko nam pada. Vidite, nije hladno, kapnice, znači padaju s krova. Tako da, evo, jučer smo auta prali. Ljudi, tu je kola. Kula, siro. Staklenik. Idemo. Nije hladno, baš je lijep dan. Tako da... Sudario! Mora da u kantu za smeće, jesi li? Nisi. Možda su ovaj snijeg vamo. Grunulo je, ali... moj sinko. Moj sinko. Znači, idemo. On je sinoć počeo, imaš auto? On je sinoć počeo padati. Ja išla Harisu napunila s auto pa išla da isklopim. I sinoć je već bio počeo, ali je stao, nije samo malo onako počeo, ne pahuljice je stao. Međutim, jutro. Evo, već za krova nemamo više snijega. Tako da je krupan je jutro spadao, evo sad je usitnio. Tako da, Idemo u nove pobjede, ja i moja draga. Idemo, jučer smo pravili hurmašce, jel? Jučer smo hurmašce, ljudi. Da. Bile su par excellence. Par excellence. Mislim, još su. Jutro smo u skapu baš uzeli, sinoć smo Suad je samo okrupo jednu, tako da sam jutro u skapu. I jako su lijepe. Nije domaći kurcuvo brašno, da je domaće bilo bi još bolje, jel? Što nas je Naja pitala. Da. Veliki pozdrav za našu Naju. Za našu Naju, Goricu. Ma sve ljude, Mariju, normalno, znači za Vesnu, za našu... Milanku. Da, Veki. Ima onda... Veki ide životom uvijek. Tako je. Za Huriju. Jes, za našeg velikog Havera, što on kaže. Ja, Huriju, za... Ma ima ljudi, ne mogu svi u Elu, Stelu, znači ima i bude puno neko oprosti koga nisam znala, znači svi ljudi. Eto tako. Subota je vikend, kod kuće smo. Mi inače ne radimo vikendom, nijednom, znači... Da, i Haris ima danas slobodimo i juče i danas, tako da Rekao nam i majda možda večeras malo doći. Da. Tako da eto, stolu smo onako šta ćemo, kućemo.
baš smo se izležavali, jel? I tako da je Sulad otišao malo da trenira, ja sam malo pokuć čistila. I on tamo kućemo, hajde idemo malo, jel? Moram ja do prodavnice, moram uzeti neki starčica što mi treba. I onda idemo malo, ima neka prodavnica tamo što je, jednom smo već snimali. Pa ima, vidjeli smo baš sinoć na... Zove se outlet, markirana je roba, znači na rasprodaje. Pa idemo da vidimo šta ima, kao tu, valjda će zatvorati ubrzo, pa odnosno eto onako da vidimo šta ima. I onda ćemo kod našega Uslendera se navratiti malo i tude i... Eto tako, vidjet ćemo gdje će nas još povesti, jel? Da. Vidite kako je krošeno puta lijepo. Danas je dan lijep, baš nije hladno, a fino pada, nije da to je to, pa se vidimo. Evo nas ljudi, znači najstariji grad, znači idemo sada ovom zonjom. Ja sam, mi smo dolu lutali kad snimamo. Cestom, da se kaže. Tu je Haris nekad radio. Yes. Ovamo dol, znači, on kažu Briga, to je znači, kako se kaže, plaža, obala. Obala tu, znači, samo s kafić, tu je jako lijepo ljeti, ima prelijepo, vidjet ćemo jednom, da je ljepće vrijeme, pa ćemo proći. Tu da je ljet lijepo, proljeće i ljeto. Znači, restorani, kafić, tu je baš život, što se kaže. Evo i gorivo, znači, trenutno je dizel je malo skuplji, znači neđe oko euro i 90-80. Ja sam juče nas juče za 19 i nešto. Znači sad ćemo preći preko jednog mosta što se diže kad prolaze ljeti brodovi i sada kad neko mora najaviti se da se most digne, znači da prođu. A to znači tamo je taj dio je ostrvo, jedno mjesto drugo. Zato napravili su jedno drugi most, ako slučajno most problema malo, pa su napravili jedan da može ambulans nam prijeći preko njega za pješake i ambulans nam može prijeći, ako slučajno nešto da je Bože bilo na ostrvu. To smo se mi slikali jednom na firmu kad smo išli na to. Znači sad prelazimo preko mosta ovoga, vidjet ćete ovdje. Znači tu da kad idu brodovi, on mora se dignuti, mora se čekati jedno vrijeme. Ali ja mislim da se najavi to kad je. Evo fabrika, je li ovo povrća, kako se kaže? Fabrika povrća. Vitaminka, što bi kod nas rekli, jel? Ovamo gore kod Eventinske, ovdje ćemo mi kod našeg stranca i vidite ovdje ima, znači... Evo ovdje ima. Reklami, znači tu ima... Rasprodaja. Pa idemo, juče smo baš vidjeli Sulad viče, haj, bili smo mi tu prije. Ne znam. Tako da ćemo, to pa nismo odavno bilo, ali hajde da vidiš šta ima naroda. Evo ćemo probati, pošto je fijesta malehna, ona može svukuda. Ko koza. A? Yes. Ima lišta. Ha? Šta vičeš? 70% jakne. Gdje izvetu jednu jaknu da vidimo kakva je. Nešto mi se lijepe boje.
Ali nije. Ovo je bilo, znači, neki 3990. 4000 kruna, ja? Sad je 70%. Ima svašta. Sad smo se popravili na sprat. Znači, sva obuća je 200 kruna, neki 18 evra. Vidite, kari krov. To je norveška, ja? Da. Znači, Je baš dobre. 18. Zimske. 18 evra. Evo vidite, svi su znači modeli. Bilo se ne skupljali, lađe će sad. Evo ovdje imaš ovi džemper, jedan 200, 2 300. Ovo baš nešto onaj fino ovako, toplo. Je malo duže. Koji je broj ovo? Ima šta da nađe? Koji je broj? Ovo je XL i... Koliko je prije bilo? Ovo je XL. Tu stvar različita modela, ja mislim. Šta je ovo suad? Da ovo da vidim. Ode u mene suad. Šta bi briga? Evo, vidite fini jaki. Kruna. 200 kruna. Koliko je prije bila? Nema. Stoji cijena. Okay. Moram da stoji na prvu. Prelijepe ženske jakne, vidite. Prelijepe ženske jakne. Vidite majica. Jedna majica 150, znači neki 11 evra, 2, 3 kad uzmaš 20 i još nešto evra. Kruna obuća. Vidite cipela, polo. Polo cipela 500 kruna. To je neki 40 još nešto evra. Prelijepo da vidite. Evo vidite, kapa ove majice 200 kruna, evo vidite. Jedna 200, druga, znači dukserica, kako hoćete. Evo, kratki rukavi majica, kapa, jedna 100 i 3 za 200. Stvarno nema čega nema. Evo, i ovdje. Znači jedno 200, 300. I ovi hlače. Vidite muški hlača. Lakiran. 38.
I ovdje ima lača, znači prelijepi. Jedne 300, dvoje 500. Baš je ekstra. To 50 kruna dukserce. Gledajte su lijepe, a ovo su dječje, ovo je dječja opća. Evo, vidite. Četiri, 200 kruna. Toliko se. Ima kako i nema. Košulja. I to opće. Muški lač. Halo, šta ti to tražiš? Vidim šta sam uzela. Evo ljudi, vidite šta sam uzeo kod Auswandera. Da vidimo. Hajde vidimo. To smo zakladimo, ja? Da se zasaš. Aha. Da vidimo šta je to. Nešto ko marshmallow. A? To izgleda na slici dobro. Na slici izgleda dobro. Vidite moje ljepotice i kapuljiče i njene. Nismo ništa uzeli ljudi u ovoj prodavnici, ovo sve nešto mi je ono, ima svašta, ali ništa mi nije baš ono. Jel? Hoću ja sad vidjeti da bi stavio, čak. Vidite ljudi, marshmallow. Čekaj, ajde. Vidimo, čekaj. Šta je ovo ljudi? Je ovo dobro? Nešto je dobro. Ajde onda idemo ljudi u auto. Je ovo dobro? Nešto je good. Ljudi, dobro je, baš je dobro. Suad, viče, šta je ovo žene, ili ovo neki mačmo, šta se ova kamera sad dokričala? Ja hoću tamo, ne mene vamo. Ali je stvarno dobro. Uzmi probaj, dok nisi pošao voziti. Gdje izvuci, stavi između. Da vidimo ljudi valjalo ovo. Opa. Gledajte ljudi. Bolje su moje hurmašice, ali je dobro. Au, ispadem. Malo je više slatko. Vidite, imam i cheese.
cheese, ima ovaj, kako se kaže, aronija. Nije to aronija, to je grovnica. Dobro. Eto, probali smo. Ali na nešto me posjeća. Unutra ovaj fil. Na srca, da ubucu na medena, kako kaže? Ja, baš nešto onako ono. Eto, nismo ništa uvoj ovdje prodavnicu uzmemo. Onako ja probavila neki 2 lača. Od kari i tro, ali nisu mi nešto bili. Tako da nisam. Ovo, dobro, boga. Si šta našao svi? Pazimo šalmu, šta se prema? Ništa. Ništa. Ovdje smo na vratku do Uslendera, ja sam uzela onaj, ali svidio ono, stoji 39 kruna, oni, kako se zovu? Koji? Što sam ja uzela, oni... Oni, keste. Kestin. Nije imao on brat kila. Baš ću izvagat kad idem kući. 59 kruna mi naplati. Ja kontam preko možda neki pol kila, još su nekakvi lagahni pa nisam htjela, ja volim, ali nekako su mi lagahni, onda kontam da nisu šuplji. Da nisu ono prošlo. Ili mene oko, ne bi ja rekla da on ima kilo, 59 on meni naplati, a man 2 kila, nemoguće ljudi da ovdje ima 2 kila, baš evo ovdje. A možda to pogrešno cijenu. Ja bi mu rekla, ma hajde ko neću. Nemoguće, vidite, ovo. Znači kesom, ne ja od po kili. Tako da ja, baš kad je ukucao, rekao da vidim, baš me ono iznadlo. Mada nisam mislila nikako, ali hajde uzet ću ovo, eto da ne mogu jednom skuhati. Prošli put kad smo uzeli očepili smo baš. Bili su dobri. Vidite ljudi kako nam snješko pada. Sad idemo još jednu u trgovinu pa ćemo ići centar naš tamo gdje mi živimo. Nećemo ići u Rubnu, nećemo. Pa ne znam, šta ja znam, ne treba. Jedino sam mislila da li to će opet gužva biti u onu. Normala, ali dole uvijek gužva bude. Dole bi mi trebala. Rekao bi Da znam da neće biti gužva, odlatila bi dole. Šta bi rekao? Da će ko sunce da probija ovo nekako. Ma, slabo će sunce dok pojde da iziđe, a eno ga tamo vidiš. On nije ono ko oči, ono tako. Da. Ja? Ništa, možemo mi malo snimiti kod će kad dođemo je stvar. Pa nismo ništa specijalno ne uzeli. Pa nismo. Mislim, cijene su svagdje skupe ljudi sada, sad je to... Da, sad je baš alat. Baš. Jedno gledamo, Argeta je ovdje sada neki, ajmo reći neki 4 eura. Nije. 3 eura. 3 eura. 36 kruna, mišli. 3 eura, 6 maraka, znači. Argeta 1. Da. To je malo prećerano što onaj kaže. A ja sam u Švedskoj uzmala 199 kruna, 12 komada. Pa da, znači, u Švedskoj izađe možda euro, malo jače od eura. Kad podiš 12, 199. Zamiš? Da. Ali eto, ne moraju sjesti Argete. Jel' tako? Ne, ja gledam kod ovoga Uslendera, baš, ali svagdje su, nije samo kod njega, svagdje su cijene. Ali sjećam se, na primjer, prije 5-6 mjeseci puno su manje cijene bile na nekim stvarima. Sad, evo, na primjer, oblatna, ja danas evo zaboravila u Švedskoj kad sam bila uzela oblatnu. 27 kruna ona oblatna. A bila je, na primjer, bila je 10, pa je 15, pa na 20, evo sad 26. Ali hej, bez toga se može što čovjek ali dobro, ja ne mislim da je to skupo tako baš. Ima oko toga posla. Ha?
danas nam je dizel i oko €1,80, 10. Ova benzinska, ova jedna od drugog, tu sledi cijena. Mogla sam ja tebe povesti da mi naspiješ goriva. Pun ti je. Pun ti je rezervar, ljubav. U mene je uvijek pun rezervar. Ja samo da natočim, kad vidim da je jeftin, juče je bio 19 i ne znam. Tako da sam samo da natočila. Sad neka stane 100, neka 200, kako kad. Mislim kruna 10-20 eura. Sve zavisi kad naletim da je jeftin, onda natočim. Mi jeftin, nije to jeftin, ali eto. Vidi. Komfort. Vidi. Jel to je Joakim, ja šta je? Jes, Boga. Ili mi je žena možda, on je na kursu, mislim. Da idemo i ovdje šta ima. Nije, ništa možeš. Šta sad čekaš? Evo ljudi, bili smo u jednoj trgovini, uzeo sam suhe smokve. 250 grama, nije ni euro. Pa da vidimo. Da, ali to sad ove poslije božićne. Ja, pa da vidimo valjaju. Bila su prije skupe. Ja. Ja. Dobro. One samo mogu biti još suhlije. Ma mogu čekati da idem u kući. Da probamo uvijek. Ne mogu. Good? Pazi da neš koga kucnuti. Ovo su ljudi odu do naše Dalmaske. I misliš, hajde probam i ja kad... Au, tvrde, brate, nijem ja zuba za ovo. I po nju u kolu i ništa. Veliš, ne pije se kola na gladan žaludac. Ha? Hoćeš da te vodim na kebab? Mislim, na najrola, nije mislim, ja sad kod Alija na naj. Ja sam mislila na naj... Ljudi, fine su. Ovo ja mislim da se iz Hercegovine, naše. Misliš? Oj, dobro, ko je tako? Boga mi je. Što ti ništa, ništa ne mogu tvrde. Nemam zubi. Znaš kako nas naruška i nemam zubi? Evo ova mekana. Hajde da vidim, evo, kaže našo je mekahan da vidim. Nije ovo sine Hercegovine ni vidlo. Ovo su polarni. Ovo nije vidlo Hercegovine nije. Norveške polarni. A hajde ti sad, onda malo je hercegovačke. Nije Boga mi vidlo. Moje sestre ukusno, ona ima smoku. Ali, ljudi. I ja sam jela kod njih kad odimo pa oni budu ono... Da, one friške. One friške, kako su dobre. Ovo nije vidlo Hercegovine nije. I to moram, pošto mi ne reče. Zaboravila ljudi. Ja oko ovih hercegovačkih se... Dobre. Ja ću još Boga mjeti. Gdje ti? Smokva. Smogom toga. Nisu loše. Možda su malo presuhe, ali... Malo više. Haj sad nećemo tražiti dlaku u jajetu, jel? Normalno sad ovo sigurno njima posle Božića ostale. Pa Božićne, pa da, pa sad rasprodaje. Ovo kompost nabrat, ha? Poješćeš ćeš ti njiha do kući. Onda nije mača, ona ima lakog auta. A ljudi, ja sebe snimam, ja mislim okrenuti.
Haj, šta ćeš? Pošla bi vam u Rustu, a... Ili hoćemo ili nećemo, šta misliš? Hajde, hoćemo jednu maksu. Hajde, dobro, držim te za rič. Kako možemo? Mada ja ljud ne volim sa Suadom ići ovako po ovim prodavnicama, ali danas je bio dobar, danas je stvarno bio okej. Iznenadio me i ja mislim da i sebe čak iznenadio. Znaš kakav je on? Mi kad odemo u prodavnicu, on to tako brzo prođe. Da ja uđem i pođem jedan red, on je već to sve prošao, razumije. A danas nije, danas je bio okej. A ja sam ti, učim uvijek ljubav. Ti uvijek učiš. Učim uvijek. Jeste. Uvijek učim, kako stari, to više sazrijevam. To je dobro, mogu reći. Čovjek sam se priznaje. Tako je. Danas je bio okej. Inače mi kad odemo, ja sve što trebam da kupim, ja to zaboravim kad njega vidim ono. I onda ja ne volim kada uzimam tako namirnice, to većinom uzmam sam. Danas je bio okej, danas mi je trebalo one kocke, one bileće i juneće, one za sup. Začinske kocke. Začinske one. Tako da sam, bio je okej, sad ćemo ići još kod nas u prodavnicu. Moram uzeti mlijeka, jaja, ulja. I tako to. Ljudi, išli smo sad iz centra i vidjeli smo da piše med. Kako se kaže ono, domaći, jel? Domaći med jest. Vratimo se kod čovjeka da uzmemo i zaglavimo sa autom. U njegovom dvorištu jedva smo izišli ljudi. Dobar med. Gdje da vidim, gdje da mo. Evo vidite ljudi. Ovo je jedan uzeli smo. Jer kaj je ono? Po kile 155 kruna. To je neki 14-15 eura po kili. Ovo smo isto nešto uzeli, mada ovo ja onako sad kad vidim bez veze sa nekim ovim jezgrom, više tečni ljetni ne valnotir. Tečni ljetni med, ili tako prevod ide. Valnotir, to je lješnjak, jel? Znači ovo je... Ovo je baš... Ne bi rekao da su ores. Ores to su. Valnoti oreh. Ja valnot, ja. Kako kažu oni? Ne znam. Hajde vidimo šta si još uzela, da je malo prestav. Ovo nije fin. To ću ja probati. Hajde, dobro, ovo nije fin. O ništa, uzela sam, evo, od mrkve kolačiće. Uzela sam crne špagete, 2 paketa. Evo kocke. Začinske kocke. Znači uzeli smo, čekaj da vidimo ove kocke. Ovo je, znači, ovo je bif. Ovo sam ja uzeo sa bijelim lukom i peršila. Sa peršila. Peršin. Ja. Ovo je pileći. Ovo je sa povrćem i opet bif. Znači... Aj, ne jesam neku našla, poput oni naši dole. 2 paketa špageta crni. Crni, znači... Fulkorni, kako se je fulkorni? Skroz sa, to se kaže, sa... Hajde je bitno, zdrave one. Zdrave, ja. Paprike, salata, kesten i krastavac. Koliko sam platila? 200 nešto onako da ne pokvandiram. Uzela sam ovaj jedan, norveški ovaj, nougat. Ja. Šokolad, not, fraja. Everkrem. Da. Malo knepca. Uzela sam pite za kebab. Ovo je pite za kebab, ja. Salata i kisela voda. Kisela voda sa smakom i sa uksom jabuke i kruške to. Ja, to ćemo baš uprobati na zemlju gledano. I tu su naše smokve. Domaće. Znači to je to. Da, ne volim iz alimentije pit. Dede naspe. I odjavi emisiju. Kisela voda ko neki jet. Ajde živo ljudi. A uzela sam i ovo, ja. Ovo sam isto uzela neki sirup. Sa okusom. Ovo je menta, jel? Ja. Mint. Menta. I uzela sam ovaj od kivija.
sa kivijom, znači njega možete pomiješati u Da. sok, možete... Na primjer u ovo da pomiješam. Da malo pomiješati, kako će to biti. Vidite kako je to lijepo. Ispadne napod, a to... Evo vidite. Kako ima lijep miris. Vidi. No, Baš lijepo miriše. pravo. Ali imala je slavu. Šefce, dede, sada odjave emisiju i reza. Sad je bolje. Sad se već može. Ništa ljudi. Eto, da vam kažem, zaglavili smo se bili. 2 puta sam mislila da će Suad udati čovjeku u kombi. To je led pred kućom, katastrofa, uzbrdo ovako. I mi smo sad sišli u Rikvac i da se vratimo, nema šanse. I on gleda kako iskrene ona prednja strana mojom fijestom. Sam i led mu dvorište. Pa sam je led. A ovako uzbrdo mu kuća. Mislim, kuća je nizbrdo i sad mi moramo uzbrdo da uziđemo. Tako da smo jedva smo izašli jednih 15 minuta. Trebalo smo i to snimiti, ali nije bilo do kamere u tom trenutku. I čovjek je izašao i on donio malo pijeska, pa smo malo basili, tako da smo... Ništa, eto, mi smo bili malo danas po trgovinama, išli smo, eto, uzeli neki tako svačica. Zar nema još jedna kesa? Ne, što to? Pa ima još jedna. Šta će još uzeo? Pa iz meni je, zar nismo dali A, tamo u... Vi ćete nije u hodniku. Ja vidim da mi pali još stvari. Ili je na zamrzivaču. Pa ti mene čovječe zeznu. Ja vidim da mi nešto još pali. Ja znam da sam uzela ulje. Uzela sam ulja, uzela sam džus. Uzela sam mlijeko. So. Cvekla, kako se kaže, jel? Cvekla. Jest. Rødbeter na norveškom. Kisele krastavčiće izrezane. Uzela sam jedne kuruze. Tu su kuruze. I šta smo još uzeli? Šta smo još uzeli? Pa to mi je nampalo, vidim da nije Marko, znam da je... Šta mislite da je ovo? Ovo smo sad bili u trgovini dole gdje Majda radi, 49 kruna. 2,5 eura. Nije 2 kila i 800. Ne, 4 eura zapravo. 4 eura. 49 kruna. 4 eura. O, vidite ovo ljudi. Ovo su neke... Ovo su fine. Imaš dole ovako otvornu kutiju pa da oprobaš, ja sam uzela, baš sam probala i... 2,5, na 4 eura. Kila i 800. Da nije 2 kili. Kila i 800. Kila i 800. Sad imamo ovo godinu dana, nam mora biti. A? I ništa ljudi. Ništa. Eto, znači, nešto smo malo uzeli. Moram vam reći da sam ja danas plaćala sve. Znate, Suvar je uzeo neku taktiku. Kad dolazimo na kasu, on polaži stvar na kasu i uzme vrećku i ode tam počne pakovati. Kaže da uzmemo li taktiku, ali haj nema veze. Ništa, nije bitno koja je plaćao, bitno je da smo mi Živi, zdravi. živi, zdravi. Svi. Ovo je malo zezije zbog sata njegovog gdje smo prije vikali. Tako da, to bi bilo to za ovaj put. Jest. Pa vidimo se ako Bog da u nekom drugom snimku. Živi, zdravi nam bili. Dobro jeli, pili. I vidimo se ako Bog da. Ćao!